Litangi thoibe irangji mangone hujik akoigi pungja sidachu mafamdudachu akoi thoyong thodokse thoi haibagi akoi pawsu leiribani jamasi kadai phaw tarokidoribano amuka hanna tholokpa taragadi yam athuba matamda akoi deputy CM losi dikhona action loragani anasu su thamkhre adubu ngasi ayuki ju hujik maksu mai thari amadi nomai kapnareli masi kadai phaw ngongudoribano anobo sarkar seme anobo famama Pire Haibagi, Chin the Pangai Makaibo, Ogadori brand, Ninga Sandana Adum Halderagadum, Pamina, Chamina, Motion Gidori browser, Masisu. Masih kau ni semua orang hajar betul ni kau na UG sings na kau ke UG ada kau terrorist saya terrorist group sings na tahu kanggu sings na government of India kan lobby kan na tahu badan election matam dah ngasai ke mai magi matam ke pali besar kerana dugi tiket piwai matang dah makoi na kut tinggal laga kahan dah pot yau den tahu mayam teng nari kau na kau semua mayam sih na ngasai ke sarkar CM besar kerana yau besing si makoi na kusira tahu ya ni na ada ke selection of candidate makoi na tahu film dah lakpo makoi na ning bapam dah makoi ke nungai beril matau neng illaga makoi na haiba makoi ke mouth so na makoi spokesperson na tadoroga yabdo mi khalakpai pot lakpa then book capture taro ka halakpa pot lakpa then koi na sumba pot mayam sina public sing sina dum sacrifice tauba arage voting right mayam sing si public tagi matpa aduga sumba mayam sing sina yamna illegal means not illegal activities sing danga sai UG sing jiga sai government of India ga ngasai manaraga chatlabra aduna election da MLA singi MLA buk yong no pukhalakpa matam da madugi kari kaino semi makoi manung da haiba pol kasi yamna achobuna ningai pot ore aduna dang Imphal area manung sida Manipur government si sema kanda mayam na kariyan ulai kanda Imphal ke proper Imphal jaga se dum thambas election laga leiba swai de dum administration si loin to watching yong na chatta bai pot man ba pot su adum smaina urak pagi pot se kono government of India government of Manipur ani dugi pot to da ngasai ge UG sing na to iba makoi ge lobby mayam sing si makoi na karai phaw da under center ko manung da thambi bno kai de no have je khangdab du na koi na 2023 gi me ohum de gi tor ko pot ngi ngasi phaw da koi na acho relay mayam mum chalakhi ko 2023 ki July kuma panda ikoi against narco terrorists ikoi illegal immigrants sing nga sidi poppy plantation tori baching kokto tori ba mayam ji against zakhi ba pot ama 2024 ki January June 28 ta ikoi no separate administration or union territory tan ba yaro have pot ama chatki 2025 ta sahi ani pharak pagi ikoi mega relay ma chatki to ngarang han 2026 ki ikoi 31st January da Manipur kan ba khongcha chatki ba potuna resettlement gi aduga issue Manipur sing je masai si yenga kanda accountability fixed down about responsibility fixed down over center gi pot ama koina khana gi pot mayam am leiraga su ekoi da sena constitution na dum piraga leiraba ayaba piraga leiraba chumba unlawful oiba activities chathari ba mayam ama terrorism chathari ba mayam gi thengna na bai damukta leiriba tongan ba acting kudum na had unlawful prevention act 1962 aduga afaswa 1958 adagi terrorist and destructive activities prevention act 1987 aduga tasengna prevention of terrorist act 2022 pota aduga BNS 2023 gi section 113 se koni am toina pallaga lakwa masi matungina BNS ke section 113 da any person group or individual who threaten the unity integrity security or economic security of India or strike terror in the people or to the general public si masigi potsi kano da punishment pi ba yai haiba sing se ko nga si kano tawdana lakwa kaim the punishment udana lakwa then ko gi unnatural growth of different villages aruga adagi das population da so ko na sandil da 1969 dagina 2023 hawki labor record lowa matam da ko na sandil da 296 village hengal harakpa then tenopo da 258 hengalakpa then ko na kampopi da 542 hengalakpa then chosampur hujiki ko gi hawra iba ko irang hawbam hawriba handak chodum ngarang han ko gi keno hawrupa da relay jatana government sembe yaro de hujikchu numit masinga pi na ultimatum tha da ko gi smai chi lokto noi to niana gachi chitin trogle posu sampure hori chu sampura 560 village sengalak pasumba mayam singsida maram morakan danga si de koina thoiba conflict crisis sigi masigi waroshin ama conflict sigi resolution ama lowung amdri kaino da koina communication cooperation compromise amadi constructive conflict management je chuya ya da pot ama la ise ngasi de koina ngasagi elected mayam jin toriba elected maraktai karan do yori kangusina karan ji mafung phana to buduna hai tare koi praja sing han man lawi adane koi ngasagi henglep ka koi gi saikot ka gi koi gi MLA ani se maruina masigi mathakta chapcha action khara ai
ꯂꯧꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯋꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯍꯥꯏ ꯇꯨ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯞꯅꯝ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ KNOꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ngasi makhoi na chathari board sida paulinan haukip na ngasi jalengam mana iba project to matung kari yauri adagi das lasmang haukip na nahan ni koi gi aroiba mifam mi koi government semam da gi pham buda kari gi hawalaga chatli haiba question sing ari paulinan haukip na jiri gi thokiba incidents ta mana pi gi statement sing da yam kanna koi madu laman komunika haiba si elected amana haiba yabra kai je ka shulai tana adum ngasi hok lak ko potse sina maram wara kanda ne koi ngasi de irang se dum lotion mangam ji se aduna koi madugi mayam sing dum phajana manam chatharagadum carry toroga leibataragadi peace is not the absence of conflict it is the ability to handle conflict by peaceful means haibaje sungya yaroido pot amani aduna ekoi gi different situation haib tare aduga ngasai gi magi economic interest ta ngasai khut thanar koi pot ta ngasai moi popi thaba ya adabagi moi gi kano lak tabagi pot mayam ama then capitalist ka ngasai politrate ka ngasai worker ga ani gi differences khaido okanda praja section si kama gi ngasai gi limited resource lai jaga as dai koi ngasai gi society si competition marak to danga saigi khana chaina na khana na singchep tha ba haib tare madu gi pot mayam ma chathari ba singche masigi mathak tai koina hujik action chapjan lokhalan bado pami natragadi koi sum laithok action lai taragadi masigi pot si peace por pungam moina ispai thamsiki yam chum marik chum na ju thambiyo